Wale mnajua sitakuwa mpore. Kwa uwezo wa Mungu sitakuwa mpore. Kama tunakuja na president wa Jamhuri ya Kenya na tutarete hapa mwezi ujao au mwezi ya 4, pahali moja ambaye tutakuja ni hapa Riatiri mbana warusha mche kwa wingi. Onya wotakete utiringo wera obere kuoto wanawote. Mwani ule bule. Bali kwa watu wachinga bagutie maneno manegweshe kaa kwako nyumbani. Sasa tuone wewe akili yako iko wapi. Tuanje tonjorerie na tutomanye nganegesa kutole kebwanete gukwana umuntu wayamo. Toko gendera kubaganu kabere ntokwana umuntu wayamo. Toko ewo morai twa muminyoki twa moita kutigesie kitubwate kyo gukumia tesie tubwate na roma ete nete pate tia nene kabisa Kenya. Yani tubwanete kweriserera tubwanete gwakambiya mono tomo support asitokonyora kende kegukwanwe kebena intutwaba magega yaye tukukana kabisa na tumakonyora gani intwaba nyene iyo ni mbaya na into tigangwana muno mokumbu iyo ni mbaya anyaba sata mukalete kurwana lyo bakungu kutaka tole tokule totera nyama mwasiru kugamba tobe yatubakade ngabwatesi omugavana Simba ngatigo yo minto Machogu yani inkoligireti omo CS ngabere na iranire moro chino ntenene gaiga boli abana baino bagokole county njemo watekani na bora nyole ko ngani linde maybe Machogu wangu nelekere boli abana baino bagokole county kuna bachange yeti chakira bali bagochoga genda abanyagitari baboli muya bole kali county mwe kuna bako bateni county morembe toyo number 1 aya njetinda etikorani gari yana yakwa magine kyaga onene yo mugaba na yako tangalo tanganyitse bakolele kyamo bantoye ngoma kabana masasi njetini kolera lakini tingo kwana okubego kuogera CS Machogu ekyaga nje nimba takabulukana nimba tolane mbere front na bongo egera lakini abanyali bali muanje bakune mo CS Machogu abana banyeta mabwacha akongoro mo CS wala etingo ira na timuri ni ngai ko kumanire na bongo matemi mbe ko medi ko ngore ne kera ni mate ko amale nya kai ko aditi ko yana timi ko yana na ina timba tibasi iko na romo waziri weka to bwa tagusti and we must respect him. It doesn't matter who you are. Onye to ko musika se ke rwe kyo musika se miaka yae osaba no hangi omwano na soma ba monene ngakia to wale jidigiri ngakia to ara madaraka acha yese oh no sure if as a community we cannot respect our own CS and we only have one in picture kitoko work in this country omwano yakane we asiko mo waziri usawa bangi amusi de kabisa inche namo kwana letero yo ngamatebe na itombero koruga weko twara maskani isokera okona okira majogunise nonye tariko yale ko nyare kana bonge na mare ko mano ni iseburu ngese miaka yaye ko sewa bangi. So we must do that. Na kama tuwezi kuheshimu waziri wetu, hata tuwezi kuheshimiwa katika hii nchi. Mimi nataka kuchukua hii nafasi nilaumu wajumbe wetu wote kutoka sehemu za Kisii na Nyamira. You can't tolerate watching our own minister being ridiculed. You must come together and show abagaba na abaito maboroki odio Nyamira abami ndote ko batebege ntekema buna siasa ya Kisii country ya tosalelie lieta ntuno Kisii. Siasa ile ambayo inapigwa katika kaunti ya Kisii kwa somo Kisii gema tuasali lieta Kisii
naende tugwende koendase amatabao tuangame elinde gose tutwarikieni. Tunaonekana vibaya. Bwana CS, nilikuambia asubuhi mimi nilikaa na deputy president on Friday usiku for more than 3 hours. Na yale maneno tulikuwa tunaongea juu ya omugusi na ndio picha kabla kitu abekiroro. Tuane tabia yoko anda matanga togo purerena ibuga to wende ko na usabira balundo bali basiri ibuga to wende ko ira masaba no bwenchani